Kublai pi baro nakaliang kadurashan ken Shillong ipediang subhai pi shikatup kubo mantaka janmiet shaban pai shi kubo ki babnya ini pechwai ki mat bekongsan. Wan jungo Menteri Ketnat Jal Shakti u Gajendra Singh Shekhawat eka Meghalaya ban khmi eka jung pentrekam eki program jong Jal Shakti. Syakem AIGP berim ubah JK yang rai hadian kajing syak kena don keti bat ikam bamsap bayadai bat kali pulit. Leperda Menteri Rangba ukon rat sangma ya ka Rising Sun Water Fest ahajar arpuar. Bat isyem benta ki nongseng kam lejong na ki South Santali kalkana jong ke East KHASI District haga District Level Exhibition ke Balai Pesan Hashilong. Ki kubo ki babnya. Menteri Ketnat Jal Shakti u Gajendra Singh Shekhawat ulawan benjengo arsngi ya ke Meghalaya banisyem benta haga jingya tirnya halo kajing pendonkam ya ke space application haka banyada na kajing shlei haka than chate la mingi bala pelong da ke North East Space Application Center la ni nesak yam. Menteri lo ong ba ka jing yatirnya ka teluntang haka bayadai bat kajing start technology ban pentreikam gi kam penroi bat kajing pentreikam yaka. Menteri unlei isyem bentaru haka jing yalang bat kitnat ke soka pedeng bat soka jela haka bayadai bat ki program Ketnat Jal Shakti. के राज्यों के विकास को लेकर के एक व्यापक विजन भी है और एक कमिटमेंट भी है। उसके चलते देश की सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाएं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट की है या उसके अतिरिक्त विकास के अन्य अंग उपांग की, उसमें पूर्वोत्तर भारत के सभी प्रदेशों के लिए एक विशेष प्राथमिकता उनके हमें हर एक काम में होती है। जल के क्षेत्र में भी हर घर तक पानी पहुंचाने, हर खेत तक पानी पहुंचाने, इस दृष्टिकोण से सरकार, भारत सरकार जो विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रहा है, उसकी समीक्षा के लिए मैं आज मेघालय प्रदेश में आया हूँ। Assistant Inspector General of Police jong Administration berim uba JK yang rai ula syakem hin kesngi halo kajing keno don keti ki kam bamsap bayadai bat ki kali pulit uba JK yang rai ula syakem na kayeng sa jong hadian bakatnat pulit ke jela ki lalet khenra. La pengat yu hapok kendon an jong Prevention of Corruption Act da ketenat Crime Investigation Department lani CID haka apu pratarik urisau. La penbut ya kene da kajing tau ya ka Special Investigating Team lani sit hapok kajing alam DIG Eastern Range Davis Marak. Aba pensisha ya kajing syakem sembut Menteri Rangba kejala uba Preston Tingsong ula ong ba uneu he pulit ula syakem bat kaan kan sale ya ka badonkam. Ubat Tingsong ula ong bagi sorkar kam don lat da kumwei Henry ban saweng kam no shipor shwa yu. And then let the let the law take its own course. Well, the next move is the office procedures is there. Ultimately, we have no option. Once it is arrested, then we have to go for suspension. Menteri Rangba kejela ukon rat ki sangma ne ke sngi ula pli perda ya ke Rising Sun Water Fest ahajar arpuar ke balai sngi ha yam Sports Complex. Abakan ha ke sngi ukon rat ula ai kublai ya kinong penyat bar ula ong ba ke tamasa ke bakat kenie la pelong ha kejela ha ke sien ke beningkong. Ula bandru ba ke soka ke la persyang ban shim kebu ya ke jingdon ke spa mariang bat kala plilat ya ki breu ban kamai kaji da ka bapentikna ba ka Meghalaya kan long kawai na ki jaka jungok kai ka bakensai ki sipai kari bat ka soka jela kum shibenta jong ka Khelo India program kila pelong ya ka jinge kop king lieng ha ka sien ka beningkong ha kanie on sakhiru ya ka jinge shimbenta jong ki kenhuon tebet nakari. Make it as good as the international festivals that take place in the rest of the world. And we'd like to work at high targets. We'd like to have higher goals so that we can be able to achieve and make things so great that people of the country and people of the world should want to come here and say that we want to be here in Shillong, in Umiam, in the Rising Sun Water Fest.
Ka District Commerce and Industry Centre East Kasils ha ka jingat trailang bat ka Meghalaya State Skill Development Society bat ka tenat labor henne ka sengi ka lapelong ya ka jing pen inam district level ka balai pusan ha ka State Central Library Shillong da ka jing temu ban kentiu bat kershan ya ki MSME kiba nagashnong bat kinong sengkam lejong kinong sengkam lejong na ki sapusan teli ki karkhana jong ka East Kasils District kilawan banishim benta ha kene ka jing pen inam Aba ai jingkran u Principal Secretary Katnat Labor u GHP Raju ulah kenir syaki samla ban penslur yaki bakin don yakasap sengkam lajong. Ka Balang All Saints Cathedral Diocese jong katan chate la mingi nen gasngi gila kenmau burom yaki sipai ki bala khlat no agathama. Aba kran ha jingalang Reverend u Mitchell Herens ubadai u bishop jong diocese ka thanchte la mingi ula ong bangi kenmau burom ya kimen siem kibala IT la ka jong ka jing em banyada ya kinong shong shnong hakari abakran ha ka jing seng duai u air marshal u SP Daharkar AVSM Air Force Commanding Air Officer Commanding in Chief Eastern Air Command ula ong ba ka long ka jing kerku ya baro ksipai ke bala khlat no bad ula ai khuble ya ka Balang All Saints na ka benta ka jing seng duai ka ba kila pelong whether that be family, a friend, a senior or superior, and sometimes not so often a subordinate. And yet it is important for us to remember that the sacrifice of these who are not with us today should not go in vain, that what they fought for, often referred to as for the flags of their fathers. Menteri Ketat Elekai ubak bantai dor lingdo anegasngi ula pelong ya ka jinglet jingo ya baro ki jakai lekai bakin long ki balabiang ban pelong ya ka North East Olympic Games ahajar RPR light na ki madan ye lekai la pelong ya ka jinglet jingo aga sai complex nehu la ru ban ong ba Meghalaya Games ka badang syukut shen ka lapau kerteng hadien bala pelong ya menteri dang ba ka jela ukon rat ki sangma ban let jingo e ka madan JN Stadium hakaba la pensa ya kinong lekai ki jaka ki bom khut kum ka pankhana bajabo bat ki sat ki bapei Menteri Ketat Elekai dala dia ula shimti ban let jingo ya ki jing pentrei ka lempung Elekai ka bahe tam hakathan on pelong naduk ka shipau terik haduk ka khat rel terik unai wing kindon baro palat lai hajar ngut kinong Elekai ki bekentup ya kinong penyat bat kandon khat prajat ki jing Elekai La pen KM biang ya ka wei na kirukom tong dok kha tanrai bala jutip kum ka tong dok kha pajba jong ka raj yap ngar ka bahap hapo ka hima khairem ha ka wa tung jong ka ribhoi district kum ban shu pen kan mau ba ka ne ka jing tong dok kha ka ba man lau snam le shim benta da kinong shong shnong ka raj yap ngar ya ka ba la ju pelong ha ka wa tung ha ka shnong liar khla ya ka ne ka rukom tanrai la ju pelong shwa ka jing ot ya ukuba jong ka raj yap ngar Habakran hakani katamasa u President ka Young Minds Association uba isnei hinge ulairo ya kinong elam shnong jongkara yap ngar bat ya kinong shong shnong nalo ka jinge shimbenta ban pelong ya kane ka jing tong dok kha tanrai bat kalong ka bakong san ban penne pensa ya ki jing blien tanrai namar ka penpau ya ka jing long ki brieu kara yap ngar mentapang ini pej ya ki jing long jingman ka sumeneng hashlong ka jing shit kalong arpway point south degree Celsius bat ka jing kriat kalong khat r point south degree Celsius Kajing skam gau hau kalong rupu pran shispa menstep bat prapuin shispa jan miet. Kasun beneng kan rang rekyang bat galak bandon kajing dum lo akikat tu kat ni ki jaka. Hashwa bangin penkut ngi pen kan mau yapi bai kan ni ka kubo jongi pila ban pej ya ha ka kubo jongi ha man la ka sngi ha po ka YouTube channel ka Facebook bat ka Instagram jong ka di news shlong. Shwa ban poi ka bakut jong ka thup kubo ni pej biang sa asien ya kini kimat bakong san. Wan juga Menteri Ketat Jal Shakti u Gajendra Singh Shekhawat ia ke Meghalaya ban khmi ia ke jimpen teraikam ni program Jal Shakti. Syakem u AIGP berim uba JK yang rai hadian kajing syakem nok don keti bagi kambam sap by day bagi kali pulit. Play perdau mencerang ba ukon rat sangma ia ke Rising Sun Water Fest ahajar RPR.
Mat Ishim Benta Kinong Sem Kam Lajong na kisau pesan teli Kartna jong ke East KHASI District hak District Level Exhibition ke balai pesan Hashlo. Depan lok katungi lapoi sebekut jong ketuk kebuar jeng mentaga janmiet haduk bang disyam pelasai kesengi haga jog kepo krisibuni pibaro. Thank you. Thank you. Dapat baik ketuk alas skrip. Berkelar lah ketuk